Voin hi April somni le paruk sani le somni panni thole ni ani a tukin zinga vairing te o chanchin buina tual chung chanchin atarlan te anan puang le don ani namdang nei te veng chunga omrem ti don lo fil veng branch YMA chuan central YMA kumpuan ramle namhum hal chu chakzoka malak antum thu soin an huam chunga namdang pasal nei sarkarin aphalchin bak te chu om anrem ti lo tur thu an soi fil veng branch YMA chuan ramle namhum hal konga chakzoka malak ani thainan sub committee an din tharbok ani kumpuan bo zuin fil veng branch YMA te chuan an huam chunga namdang ILP nei lo enfiana anneya hemi rual hian namdang pasal nei om tharte enfiana annei boka namdang pasal nei te hi kumin sangni le somni pani atang chuan an veng chunga an om arem to don lo ti an soya heti rual hian sarkarin oma phal sakchin te ero an om zui thei thung don ani ni somni le pani thali sangni le somni pani khan sai pumatanga ron pem thar namdang pasal nei chung puate chu an veng chunga an nom anrem ti lo awangin in thiar filim turin an hriat tira ni somni le pali thali sangni le somni pani khan an veng chunga cheng namdang ILP enfiana an nei boka ILP nei lo te chu rangtaka nei turin thuron an pe bok ani ni somni le panga thali sangni le somni pani nimin jing khan aitlanga namdang chung kwa som pariata an pa berte theu chu harmon veng section YMA runa an ko khoma he huna hian ILP enfi sak anni a ILP nei hi mi pakhat chau omin adang zong ILP nei lo te chu ILP siam tura hriat tirin hun an pe bok ani fil veng branch YMA te chuan ni somni le pakwa thali sahni le somni pani zan hian multipurpose hall a kumpuan honna an nei dona he huna hian guest of honor a central YMA president Bulal Ngeta som ani a chief guest a hian SDO civil vaireng te pu ngen thian lala som tum ani thu an soibok SDO civil in ramri fang nimin khan SDO civil vaireng te pu ngen thian lala chuan atum khatna tan vaireng te tlak lam aitlang mualpuya Mizoram police duty post rang te chu amuna kalin atlo chuaka voin chnulam hian vaireng te marlam le chualama Mizoram police duty post te po atlo chunjom le don ani tunaya saipum lama tiama khobula Assam police anon kal anga thuthang om chungchanga vaireng te SDO civil chuan he thuthang hi tunaya thleng ni lovin amadei towa thleng ani thu soin tunaya thil thar thleng engma a omlo ni in asoibok SDO civil in meeting ko voin choma dar som pakhat hian vaireng te SDO civil pu ngen chen lala chuan vaireng te sub division huam chunga department sang ho tu te ko khomin meeting an nei dona he huna hian in mel hriat na ani rualin malak na sang te po an soi ho rin ani vaireng te khochung chau ko lovin Milkothlira department sang te po meeting a hian ko anni bok World Book Day mang nimin khan tual chunga high school pani government vaireng te high school le vaireng te high school tu te chuan World Book Day an manga government vaireng te high school chuan zirlai te hna lekhabu chhiar poimo na te an hriat nu a library a lekhabu te chu zirlai no pangte an chhiar tir bok ani vaireng te high school truwa po zirlai te chu ko khomin lekhabu chhiar poimo na le atangkai na te an hri a hei ba ka hian zirlai no pangten thon thubu anin chhiar chhok bok ani vaireng te high school tru hian library tur an samek bok ani vok chiu don voin hian AHN veti department vaireng te chuan fil veng chim veng kudam veng IOC le thanwong ona vok pul hri ven na vaccine in vok chiu tur in report sa vok chu an chiu don ani vok nei tu te chu
ina lo om theuh turin thok tu ten an ngen boka vok chiu man hi pakhat zela cheng somnga ani PM Kisana EKYC ti ngai don nimin khan bil ko clear video chuan PM Kisan nuaya lo nei tu ham that na dong mek installment na dong thin ten bank account kal thlanga installment an don thin chu adar mangin don tir to tur ani a installment la dong le tur te chuan electronics know your customer EKYC biometric authentication ti vek tur ani a BDO office a ti thei ani rualin bil kho thlir nei lo tan chuan CSC a ati thei bok ani SDPO transfer nimin khan MPS posting and transfer ti chu ani a wareng te SDPO puram tharang ha ka chu chongte SDPO tura son ani a wareng te SDPO tur hi pulal lung hnema ni in first IR adjutant atangin aron omdon ani NSS National Camp NSS National Camp Silchar University ya nei tura Mizoram State atanga tel tur te chuan tukin hian Mizoram chhuah sanin Silchar an panang COVID vaccine wareng te CHC hom chunga mi te tan voin chawhma dar som hian wareng te Presbyterian Koshan Hall venga COVID-19 vaccine an pedona vaccine lak tum te chu kal ngei turin an ngen ani Covishield hi kumsom pariat chunglam tan first dose le second dose pek ani dona precaution dose po kumsom ruk chunglam le FLWN HCCW te tan pek ani bokang Covaxin hi kumsom panga le kumsom pasari in kartan first le second dose pek ani anga Corbevax hi kumsom pahni le kumsom pali in kartan first le second dose pek ani bokang vaccine lak tum te chuan adar card ken ngei tur ani crime meeting nei nimin khan Kolasip SP office a crime meeting nei ania wareng te police station OC le officer then khatte an hankal ve ani tundin hmuna hian wareng te police station a khes som pariat zialu to ani golden card link card masani ngani atang khan golden card nei adar card ne na la link lo te tan golden card le adar card link na chu damdo ina thok tu ten an nei thana voin hian IOC Bank clinic a nei chunjom le ani ang heiba ka hian ABPMJAY golden card po siam sakngal zel an ni bok police report nimin khan wareng te police station a FIR the lu lova tangkol lai an nei lo ani voin tui chhuah dan tur hetiangin kudam chimveng first line banglaveng tlangdom le hol veng heng tui chhuah dan tur talan sa te hi atu langin department chuan ti danglam thei ani tur thu an soibok World Malaria Day phainoma nimin khan wareng te CHC huam chunga po World Malaria Day hi phainoma man ani a phainom Health and Wellness Center a thok tu ten mi puite ko khomin malaria chungchang injir tirna an nei ni a thudon ani he hun hi Health and Wellness Officer phainomina ho ani khochin ilo ngai thlang aku weather forecast in tarlan danin voin hian vaireng te ya alum liberin degree Celsius somthum le pakua anianga avo liberin degree Celsius somni pani aniang voin chun hian ni satrin ania zanlama po khuwa thiang don ani ni chua hun hi darli le minute somli pakua ania nitla hun hi darnga le minute somli panga ani vaireng te o channel milo thli sakthrin tu te chunga lom thu kan soye